maleta ngoro kuchira amigos nyaribari nkorwe constituency ya West Mugirango ndede okwana mangana yecha etwanya ariko batuko bwati nabalimi oru aseji factory chensi cha Nyamira county na nente bya baliminga asante sana balituwatenende sisi yitwa cha batukurwa na kuruma ko chagete mpaka boninga ndwanya ariko batukulika amaruwe uche president ayu abera jitwanyole response pack korwa serikali irubeli tangani karutu aligeto obole mombole bwa balimi bwa onetu abalimi batamanyeti president na ntwachete DCI aba DCI mbacha kusi bakole investigation tutayete komanyanga obole bwa balimi ngakibwa onetu nendo nje bwa onetu kuchinjera kitari kingiya abalimi banyariko bakwirane ligu obole mubwabo DCI mbacha kusi the last 2 weeks mbakole investigation igonto kanyate report tokonyo report ntubayiranire nane nkwane egento kende tu chi factory cheito abalimi babere batabanga aba director babuli kironi kiri abalimi batamanyeti batari kuboligu nande batamanyeti kironi eki inji cyakorete tete kwera neli serikali mbyamo na senje PS na rigeteri rube goteba KTDA eotiti chi factory kironi cyonse chi factory chibwate dotatu nyari kuba tukumanya kironi eki ingi cyakole cyabole tu nande ingi cyare okolo because balemi barubumba manyeti ekero kironi cyayikoboligu negento cyayokora na kero bakubuli kironi abali matamani cyokorera atendo vita bikogera buna kipona subune kichaje tekibese kinge nasinge njaba director batumegete kibese cyabali mibobe onde dote byaba ntobaito bonse abali mibaito bagusinga atanti asisi yuna to bwate kule achagete naende muirana magega asinge njo torwa niresegie nene kutwara baka chikesi kotini mpaka bona strikire iga matunda achakire konyarpa bakorolekana abalemi baito mbairana magega tunyere ko batuko bwatera mpaka tunyere kororanga abalemi baito banyere kwewa obwane bwabo aseja yabo bagotor serikali ya chakire kuire kerenge gitambo kirekia asingenjo amaruba manga twadi tukulike mikutano twachire bachakire ko respond positively roche gutuma bache gukora audit report kebirunja kore tuntukanye report next week tokonyoramba ibete chivesa ngo take to step yende emba ba December jete bakora investigation society abalimi banyariko bakumanya obwene ngaki obole mubwabo bwaonetwe nelia gatatu kironi kyonsi serikali onga yachakire kuirekerengereka neba yairegeka naende twabekire pressure nyinge igonga ngwa pressure turenga banyare gukora singenjo ntelibuya serikali yebororo na balimi ebintu byabanyariko babigosira ne serikali ero eliyebwente ko baye ko protect ebintu byabaninji gendo ndetsaba naba ba director baito bechi factory cya Nyamira obakongo tubwato banembolinga mbata etwika abalimi babange banyare ko bakoberesa ngakibintu byabitumegete bona kurwepo na sia betego kobe epitibese kinge ba director mbali kwa nona matanga mbali kutoka ndonzi ya sabali mibare igo mba kunyara kwa baba kulende ibintu byabalemi onye mpata geti kogenda asabara boli wa maswali eno tsa saba director baito bonsi baika abalimi yame for now so that ikara bokongo bondo bonsi bwanyare ko bawo to kratunya ko to ko basoro esinge nja at the end of the day nto wanjirana ibintu byabalemi binyara ko bigotumeka bobe iko banje bacha sabalimi yange asa magosale ba accept magosa abere naende mbayirolera next time because ibintu bakolera ne byabalemi ebabe to obisi baruna bakoli emirimo baba babalimi tali baruwa badosi babalimi